za mačeve možemo da kažemo da je to vrhunsko hladno oružje. Dakle, najbolje hladno oružje koje je čovek stvorio možemo reći, u istoriji čovečanstva. Najnovije istraživanja pokazuju da je on zapravo najbolji predmet u najvećem skladu sa ergonomijom ljudskog tela, znači i sa fizičkim zakonima koji vladaju. Dakle, on je prosto, taj oblik je, možemo reći, to ultimativan oblik, da je nešto najbolje što je moguće stvoriti da bi se koristilo kao oružje ili kao oruđe, svejedno. U svakom od nas po jedan vitez sanja. Mač je kroz istoriju, u sve ono što mu je prirodom namene bilo svojstveno, bio znak dostojanstva, odličje časti, predmet koji ima mističnu moć života i smrti, most između dobra i zla, obostranog i onostranog, profanog i svetog. Oduvek je bio predmet obožavanja, simbol snage, ponosa i bogatstva. Za mačeve se čak govorilo da ističu čisto srce vojnika, a potiru grešnog napadača. Kad su upoređivane najstarije priče ljudske civilizacije, kao što su, na primjer, ep o Gilgamešu, staroindijske vede ili vikinške sage, da tu postoji jedan zajednički motiv koji se može nazvati neki praindoevropski motiv. Dakle, neki siže priča koje su ljudi pričali još u praistorijska vremena. Zajednički, jedan od tih glavnih motiva je motiv junačkog podviga i inicijacija mladog ratnika. Ono što je jako zanimljivo, to je da se junački podvig može izvršiti samo magičnim oružjem, a to je najčešće mač. Mačevi su jedini proizvodi ljudskih ruku koji su često imali lična imena. Setimo se samo Excalibura, mača koji je pripadao kralju Arturu, Joajesa, mača Karla Velikog, Skofnunga, mača danskog kralja Hrolfa iz 7. veka, ili Durantala, Rolandov mač. Mačevi nisu imali samo ime, već su im pripisivane i vlastite karakterne osobine, nezavisne od vlasnika. U posljednje vreme napravljeno neko istraživanje u Hollywoodu, na primjer, da je najpopularnije oružje u Hollywoodu i uopšte savremene kulture, to je svetlosni mač, odnosno lightsaber, kako se svetlosne sablje, mada ispravnije svetlosni mač. To je oružje iz čuvenog epskog naučno-fantastičnog serijala Ratovi zvezda. Dakle, to oružje je proglašeno za najpopularnije ikada u popularnoj kulturi, što govori koliko je taj simbol mača duboko ukorenjen u svima nama. Naprimjer, zanimljivo je da je uopšte priča o Arturu i Excaliburu, da je to druga najpopularnija priča na svetu ikada, posle Biblije. Svaka priča o mačevima kroz istoriju može da počne na više načina. Može pogledom na istok ili zapad, može sa filozofskom ozbiljnošću ili mladalačkom užurbanošću, može iz daleka ili iz neposredne blizine. Ipak, bez obzira na sve mogućnosti, pravo mesto za početak priče o mačevima je Vojni muzej na Kalemegdanu. Mi posjedujemo veliku kolekciju mačeva i pokrivamo period faktički od praistorije pa sve do kraja upotrebe mačeva. Možda najinteresantniji, najređi su primjerci Gladiusa, koji mi imamo 2 komada, koji su nađeni u reci Savi, uzvodno od Beograda, i koji su izuzetno retki. Na kanijama jednoga postoji i potpis vojnika, Anibalus, odnosno Hannibal, to je onaj stari vojnički običaj koji je i danas živ, da se vojnici potpisuju na svoju opremu i oružje. Mačevi su se oduvek pravili od najboljeg metala koji je bio dostupan nekoj civilizaciji. Do otkrića gvožđa, odnosno gvozdenog doba, pravili su se od bronze. Pretpostavlja se da gvožđe prvi put za pravljanje oružja koriste Heti, Mikenski Grci i Kelti, otprilike krajem 14. i početkom 13. veka pre nove ere.
Nije prošlo ni 100 godina od prve upotrebe gvožđa kada je otkriven i način oplemenjivanja ovog metala i ono postaje osnovni materijal za oružje svih armija tog doba. Tajna dobijanja vrhunskog čelika bila je verovatno najvažnija tehnološka tajna starog sveta. Danas čitava metalurgija i uopšte čitava jedna grana mašinstva je poistekla iz kovanja, iz topljenja i tako dalje. To su sve radili majstori kovači. Odabir pravog materijala, kovačko sjedinjavanje, poznavanje metala bukvalno na tom atomskom nivou. Sad, oni nisu koristili tu terminologiju, ali su prosto znali šta je to što je potrebno da bi se napravio dobar mač ili ne. Da je osnova dobijanja dobrog čelika kontrolisano dodavanje ugljenika otkrio je tek 1774. godine švedski metalurg Sven Rinman. U stara vremena tehnologija dobijanja čelika bila je vrlo komplikovana i prenosila se sa kolena na koleno unutar porodice, radionice ili grupe radionica. Tajni sastojak mačara bio je u izgovaranju molitve ili neke druge bajalice. U stvari, naglasak je bio na dužini procesa dodavanja ugljenika i raznih drugih primesa gvožđu, a u nedostatku štoperice i satova, vreme je mereno izgovaranjem magijskih stihova. Tajnu ovog komplikovanog tehnološkog procesa otkrili su stari Kelti, a preuzeli su je kasnije i Rimljani. Slična tehnologija korišćena je sve do epohe krstaških ratova, a tako izrađeni mačevi bili su nadaleko čuveni. Ovo je kopija vikinškog mača, odnosno franačkog mača iz 9. i 10. veka. Danas su poznati pod nazivom vikinški mačevi, iako su proizvođeni u Francuskoj, najviše ih je sačuvano na prostoru Skandinavije. Na primjer, na prostoru bivše Jugoslavije pronađeno je 10 komada ovakvih mačeva, dok samo muzej u Štokholmu čuva 400. Iako je kroz istoriju Evropa bila izložena raznim uticajima, kao što su korišćenje jednoseklih ili krivih mačeva, pa i sablji, ovaj deo sveta je ostao veran tradiciji velikog dvoručnog dvoseklog mača. Tipovi mačeva za jednu ruku korišćeni su sve do krstaških ratova. U drugoj polovini 12. veka pojavili su se mačevi s produženom drškom. Ratnici su bivali sve bolje oklopljeni, pa su sve manje imali potrebu za štitom, a sve više za oružjem kojim su mogli da rukuju sa obe ruke i zadaju razornije udarce. Mačevi koji su se držali sa dve ruke, odnosno veliki viteški mač, su u srednjovekovnoj Evropi nazivali kraljem među mačevima. Sve etape, osnovne etape razvoja srednjevekovnog mača u Evropi se mogu pratiti kroz arheološki materijal sa naših prostora. Znači, od keltske spate, pa rimskog gladiusa, pa spate seobe naroda, pa franačkih mačeva ili vikinških mačeva, kako se negde zovu, pa sve do velikog viteškog mača koji je bio simbol zapravo srednjeg veka. Uzimanje stranih najamnika, ratnika po pozivu, uobičajilo se u Srbiji još iz vremena kralja Milutina. Zabeleženo je da 1331. godine dolazi vitez Palman sa odredom od 500 nemačkih konjanika, gde je sa svojim ratnicima verno služio caru Dušanu sve do njegove smrti 1355. godine. Venecija je više puta izlazila u susret Dušanovim molbama da u njenoj okolini regrutuje najamnike, a još češće je odobravala nabavku oklopa, štitova i drugog ratnog materijala. Jedan ovakav oklop kao što je ovo je teško oklopljeno konjanika i njegovo obavezno oružje bio ovakav jedan veliki dvosekli mač koji je zahtevao specifičan način rukovanja. Dakle, on je bio težak za to vreme i zahtevao je upotrebu obe ruke, što je značilo nešto sporije pokrete. Na primjer,
nego što je ratnik sa sabljom, lakov sabljom imao. On je mogao da ima mnogo veću frekvenciju udaraca i da ima razvijeniju tehniku korišćenja. Teški oklopnik sa velikim viteškim mačem je bio dakle težak i spor, ali su njegovi udarci bili razorni. Teška konjica, naoružana dvoručnim mačevima, bila je udarna snaga vojske srpske srednjevekovne države. Danas pouzdano znamo da je to bila veoma razvijena vojska, uređena po vrhunskim standardima zapadne Evrope. Ona je uživala veliki ugled kod protivničkih vojski, posebno Turaka, ne samo pred Maričku i Kosovsku bitku, nego i posle toga, kada su kao bazalne jedinice učestvovali u sastavu turske vojske. U jednoj od najvećih bitaka srednjeg veka, koja se odigrala 1402. godine kod Angore između mongolskog kana Tamerlana i turskog sultana Bajazita, učestvovale su i srpske jedinice. Levim krilom turske vojske komandovao je Stefan Lazarević, praćen odredom teških srpskih oklopnika. A fascinantan izgled i hrabrost srpske vojske u bleštavim čeličnim oklopima zabeležili su i vizantijski i persijski hroničari. Naši izvori su relativno ograničeni po tom pitanju. Postoji neki relativno mali broj arheoloških nalaza koji su objavljeni, još neki koji nisu. Postoji istorijska građa, postoji nešto likovnih izvora. Miloša Nešovića, studenta arheologije, zatekli smo u nevelikoj kovačnici u sred izrade replike srednjevekovnog oklopa za muzej u Leskovcu, ali danas je premalo artefakata koji bi mogli da posvjedoče pouzdano o izgledu srednjevekovnih vitezova na našim prostorima. Uzori su uglavnom severno-italijanski oklopi sredine 15. veka, tako da se trudimo ovom prilikom da ispoštujemo neke njihove norme, uglavnom da pogodimo onovremeni dizajn donekle za potrebe muzeja izmenjen, jer ipak to mora da bude... Ideja je bila da taj oklop bude u konačno estetski prihvatljiv savremenoj publici najšireg spektra. Miloš je, kaže, svoj prvi oklop napravio od zatvarača za pivske flaše kad imao 12 godina. Kasnije je tokom tinejdžerskih dana nastavio da se bavi ovim hobijem, a da bi materiju bolje razumeo, odlučio je da upiše arheologiju. Znanje je sticao pretražujući po internetu i u knjige, a vremenom je upoznao i ljude koji se bave sličnim poslom. Procedura izrade oklopa je vrlo slična kao kod krojačice. Kovač vam uzima meru, a onda prione na posao. Danas Miloš radi gotovo isto kao u stara vremena. Nismo u prilici da uradimo sve ono kako bi se radilo sredinom 15. veka. Glavna razlika je to što sada sve one mašine za koje nekad bila potrebna cijela zgrada da bi se smestile, sada mogu da stanu u jednu fioku ili u jednu sobu. Druga velika razlika je u tome što se tokom srednjeg veka kao sirovina uglavnom koristio čelik koji je deblji od onoga sa kojim mi sad počinjemo da radimo. Metalurške razlike su takođe velike, jer u ono vreme postizanje kontrole kvaliteta čelika bilo izuzetan problem i samo su najskuplji oklopi mogli da se prave od najboljih materijala i naravno sa klasom cene drastično pada i kvalitet. Mačeve su nosili svi od pastira do cara. Razlika je bila samo u kvalitetu mača. Zato su mačari bili posebna vrsta majstora i zanatlija. U najstarijim sačuvanim kotorskim arhivskim knjigama iz 1326. i 1337. godine, pored 9 kovača, pominju se i 2 mačara, odnosno kovača mačeva. Iz istog vremena je i najstariji sačuvani pomen mačara u unutrašnjosti srednjevekovne Srbije, Bogdana, u selu Čabiću na Kosovu iz 1330. godine, kao i još nekoliko starih kovača iz Prizrena, tadašnje prestonice Srbije. 2 godine kasnije dubrovački mačar Martolo i njegov sin dolaze također na rad u Prizren. Okolnost da je u Srbiju došao mačar sa strane, kao da govori da je on znao da kuje drugačije, bolje mačeve od domaćih mačara, moguće upravo dvoručnjake kakve su sa sobom doneli nemački najamnici. Vukovac, to je ime koje su sečiva dobijala po žigu koji je utisnut na sečivu.
žig kao oznaka proizvođača. To je dakle, žig vuka u trku je oznaka grada Pasaova, proizvođača mačeva, mačara iz grada Pasaova. Taj žig se prvi put spominje u drugoj polovini 14. veka i to se spominje dakle, kao zabrana drugim mačarima da stavljaju taj žig na svoje sečiva, što govori o kvalitetu samih sečiva. Dečanska Hrisovulja govori o nekom majstoru koji pravi mačeve, a zove se Bogdan Mačar, a koji je pripadao dečanskom vlastelinstvu. Drugi majstor je bio Dojak Mačarević. Mačevi koje su oni pravili bili su u mediteranskom stilu sa jabukom na kraju drške, koji se mogu često vidjeti na našim slikama i freskama. Najveći broj arheoloških nalaza srednjevekovnih mačeva s našeg prostora su veliki viteški mačevi koji su se držali sa dve ruke. Zanimljivo da je on korišćen kao insignija vlasti, da je on korišćen dakle, i u delegiranju te vlasti vladarske, znači kad se proglašava neki feudalac ili neki vitez, također je ta simbolika mača veoma snažna. Još od rimskih vremena rimska boginja pravde Justicija je predstavljena sa tasom u jednoj ruci i mačem u drugoj. Dakle, mač koji simbolizuje snagu suda i pravde. Kao što i danas vojna industrija zahteva najbolje ljude i materijale za svoje najnovije oružje i oružja, koja će kasnije ući i u civilnu upotrebu, tako je i od bronzanog doba na ovamo mačarstvo pravilo vrhunske proizvode svoje epohe, koji su neretko menjali tokove ne samo ljudskih sudbina, već i civilizacija. Ono što je zanimljivo, to je da dakle, na našem tlu, uopšte u ovom delu jugoistočne Evrope, neki od vodećih svetskih istraživača su zapazili svojevrstan tip srednjovekovnih mačeva koji nije bio poznat u drugim delovima Evrope. Radi se o mačevima koji su imali tipološke osobine, oni su imali četvrtastu jabuku i nakrsnicu vodoravno izvijeno u obliku latiničnog slova S. Bilo je pretpostavki odakle mogu da potiču ti mačevi, pa se smatralo da potiču iz Venecije ili iz Ugarske. Međutim, definitivnog odgovora nije bilo na to pitanje. Ono što je bilo poznato, ono što su italijanski istraživači ustanovili, a to je tip mačeva koji su imali četvrtastu jabuku i S nakrsnicu i koji su bili proizvođeni u Veneciji. Ovo je jedan primjerak iz eksponata iz Vojnog muzeja. To je mač iz druge polovine 15. veka. I svi mačevi ovakvog oblika su proizvođeni u Veneciji u drugoj polovini 15. veka. Oni su imali naziv spade Schiavonesche. Iz njih su se razvili kasnije mačevi Schiavona i uopšte za oba ta tipa se smatra da je njihovo ime nastalo po Slovenima koji su bili u službi Venecije. U Dubrovačkom arhivu čuva se najstariji danas poznati dokument u kome se pominje spada Schiavoneska, a koja je za više od pola veka starija od najstarijih primjerka ovih mačeva koji su izrađivani u Veneciji i Ugarskoj. Naš veliki istraživač srednjovekovnog oružja, Đurđica Petrović, ona je još 1976. godine objavila podatak o spadama Schiavoneska. Taj podatak je vrlo važan zato što je on za više od pola stoljeća stariji od najstarijeg podatka o spadama Schiavoneskama iz italijanskih arhiva. Dakle, to je najstariji poznati podatak o mačevima Schiavoneska. On potiče iz jednog testamenta kovača Dobrića Bunisalića iz 1391. godine u kome se navode due spade Schiavoneske. Dakle, u prevodu sa latinskog dva mača Schiavoneska. Ono što je jako važno za istraživanje, to je što je ona, Đurđica Petrović još utvrdila, ali prosto to je jedna dosta neosporna naučna činjenica, da je u Dubrovniku u srednjem veku izraz Sklavonija i Slavonija i izraz Schiavoneska kao pridev značio, dakle, srpski. Znači, Schiavoneska mač u prevodu značio srpski mač i u Dubrovniku toga vremena. Bilo je potrebno da protekne određeno vreme od kada je počela prva proizvodnja ovih mačeva, dok nisu postali dovoljno poznati i dobili svoje ime, koje je stiglo u Dubrovnik i koje je zabeleženo 1391. godine. Pretpostavlja se da je srpski mač bio u upotrebi čak pre i Maričke i Kosovske bitke.
Ja sam skupio sve arheološke dostupne nalaze iz sveta, iz svetskih kolekcija ovakvih mačeva i onda sam napravio jedno istraživanje, dakle kartiranje tih mačeva, detaljnu tipološku analizu i definisanje nekih podvrsta i tako dalje. Arheološki nalazi, arheološka analiza ovakvih mačeva je pokazala da se gotovo svi bez izuzetka potiču najstariji. Znači, ovo bi bio jedan od najstarijih oblika tih mačeva sa ovim tipološkim osobinama, potiču sa prostora srednjovekovne srpske države. I ovo je Schiavone. Dakle, ona je završna faza razvoja srpskog mača. Dugo vremena je vladalo mišljenje da je to venecijanski mač, s obzirom da je najviše primjeraka u ružarnici Duždove palate u Veneciji. Međutim, analizom elemenata ustanovljeno je da je ovo potomak srpskih mačeva. Pre svega kockasta, odnosno višeugaona jabuka, nazvana mačija glava, nakrsnica u obliku latiničnog slova S i na koju je kasnije dodata korpa koja je imala za cilj da štiti ruku prilikom borbe. Ranije se mislilo da je nakrsnica blago vodoravno izvijena u obliku latiničnog slova S bila posljedica mode ili estetskih razloga toga doba, ali novija zapažanja ukazuju da izvijen oblik nakrsnice nije bio slučajno baš ovakav. Nakrsnice su vodoravno izvijene gotovo po pravilu u smeru skazaljke na satu, kada se mač posmatra od jabuke ka vrhu sečiva. Sad, interesantan podatak je da je nađen otprilike 40% tih mačeva koji su imali kontrato zakrivljenje. To otprilike se poklapa sa brojem levorukih ljudi u to vreme. Što znači da je ta zakrivljenost nakrsnice imala veze sa tehnikom mačevanja koju su oni koristili. To je sad specifična tehnika mačevanja za ovo podneblje, što znači da su imali svoju školu mačevanja. Iz čega je izašao taj mač? Upadljivo veliki broj ovih nakrsnica je prelomljen, što je veoma retka pojava na srednjovekovnim mačevima, jer je ona deo mača koji trpi mali pritisak u borbi. Srpski mač je i nastao upravo u vreme kada su hrišćanske vojske, tada naoružane pre svega mačevima, došle u direktan sukob sa turskom vojnom silom, gde je sablja bila dominantno oružje, a uloga nakrsnice bila je hvatanje i zarobljavanje protivnikovog oružja na trenutak kako bi naš vitez srušio protivnika sa konja i zadao udarac. Jedno je sigurno, neobična nakrsnica, karakteristična za naše podneblje, potpuno se uklapa sa sečivom krive turske sablje. Možemo reći da se arheološki i istorijski podaci potpuno poklapaju i da ukazuju nedvosmisleno da su ovakvi tipovi mačeva prvi nastali na teritoriji srednjovekovne srpske države, a da su se kasnije proširili na teritoriju Ugarske i kasnije još u Veneciji u drugoj polovini 15. veka. Dodao bi samo dakle da taj izraz spade Schiavoneske u Dubrovniku u srednjem veku znači srpski mač, nedvosmisleno, ali da taj isti izraz u Veneciji ne možemo tako usko da preciziramo, odnosno da suzimo tako njegovo značenje, nego ipak on je u Veneciji pre svega označavao zaista slovenski mač, dakle mač svih Slovena sa istočne obale Jadrana koji su bili u službi Venecije, koji su ga koristili. Po svojim opštim osobinama, srpski mač je spada u tip klasičnog velikog viteškog mača koji dominira u Evropi od druge polovine 13. do 15. veka. Ovaj tip mača bio je poznat svetskim istraživačima i ranije, ali se nije znalo kad i gde se prvi put pojavio. Spekulisalo se da se proizvodio u venecijanskim ili mađarskim radionicama, ali nikakvih materijalnih dokaza nije bilo. To otkriće srpskog mača je zapravo zvanično objavljeno tek pre 4 godine. I mogu da kažem da je ono naišlo na veoma veliko odobravanje svetske naučne javnosti i da danas, možemo reći, nema nijednog ozbiljnog osporavanja tog otkrića. Mačevi se proizvode i danas, pre svega za kolekcionare, pasionirane ljubitelje hladnog oružja. Nekada je kovanje dobrog mača bio zajednički napor grupe ljudi ili oružarskog esnafa.
Postojala su čitava naselja ili gradovi u Evropi kao što su Passau ili Solingen u Nemačkoj ili Toledo u Španiji, koja su bila posvećena izradi i kovanju oružja i oklopa. Dolaskom Turaka na naše prostore kovanje mačeva je bilo zabranjeno i dugo bilo privilegija samo turskih majstorskih radionica. Srednjevekovni majstori su imali šegrte i kalfe koji su radili grubo kovanje, pridržavali sečivo majstoru dok kuje. Ja to sve radim sam, kaže Željko Pantić, apsolvent šumarstva iz Smedereva. Priča počela sa željom da napravim se i mač, jer sam trenirao mačevanje. Sad, srećna okolnost je bilo tu što sam imao, bio sam u školi, učitelj mačevanja je također hteo da uvede to kurtozno mačevanje koje se radi sa ovakvim mačevima. I onda sam imao najbolju priliku da sve što uradim odmah bude testirano i dobijem povratnu informaciju o tome gde šta treba kako. Ja nisam pokušavao da iskopiram mačeve koje su radili stari majstori, već sam pokušao da naučim zašto su šta radili i da sam dođem do toga. I danas, a još više u prošlosti, dobri mačevi su bili veoma cenjeni i veoma skupi. Jedan arapski putopisac zabeležio je da je jedan izuzetan mač plaćen u 10. veku u Rusiji onoliko koliko je vredeo jedan slon. Kod Vikinga za dobar mač je trebalo dati 120 ovaca ili 15 robova. Otkrićem valonskih peći, ili kako ih danas zovemo visoke peći, najzad je bilo moguće razviti ogromne temperature, što je mnogo pojeftinilo, ubrzalo i dovelo do masovne proizvodnje, ali ipak sa nešto manjim kvalitetom u odnosu na drevne mačeve. Pojava vatrenog oružja počela je da potiskuje mačeve sa bojnih polja. Vitezovi u teškim oklopima postali su lake mete za puške i topove, a s njihovim nestankom povukli su se i veliki dvoručnjaci. Zamenili su ih manji tipovi mačeva, rapiri, špade i floreti, da bi svi konačno otišli u istoriju i legendu, bar do nekih novih istorijskih prilika i nekog novog viteštva, jer u svakom od nas po jedan vitez sanja i čeka na buđenje.